Nikigambwa ngu ekishayi ekyo kutonganirwa nikishangwa omu muruka gwa Nyakishenyi omu gombora y'Abahanga omu disitulikiti ya Buhweju kyahisa emyaka 46 kandi itaka rikaba riri ery'abantu nabwanyuma omu butwaro bwa UPC abembezi b'egombora babiri bariho barubaka bataho ekishayi ky'okuhwera abantu mu kutungura entaranta. Abahiireho itaka eri barebeire okutangara bwanyuma y'omwahuro otakamazire mwaka aha kanisa egi okwenda kwiba itaka ry'ekishayi. Nakwata itaka eri n'omusawo wanje ati kutwakwata itaka eri n'omusawo gutuzayo twarukwasire ati gavumenti yaki itaka yarahamba kutamu ekishayi ky'enyuma y'isomero gavumenti yaritwara twarigamo yabe ya gavumenti mwenu tugabwa tuhingira itaka ry'itaka n'omugoro ogu mukikuru wanje ogu hariyo rubazuru ndiyo rubazuru nambona hariyo omuti gwa karutusi kuri ningureba kandi n'oku nindeeba y'emikoyo ogu iyabyire mwetwekera nakaba obwo gavumenti erikuberya hankoni ngwahata mugambiro itaka ry'etu barikwata baritwara ngo twatamu ekishayi kyaitu kya gavumenti abana bihanga kuzaniramu. Abaturani nibagira ngu ekitwire nikikoresibwa ediini zombi ey'abakristaayo hamwe n'ey'abakaturiki kandi omwahuro okurugayo akenda kukoresa itaka eri nikimanyisa ngu enkoragana etwireho hagati y'amadiini gombi okurabira omu kwejunisa ekishayi eki neba yahwaho. Kutaguka kw'abakaturiki n'abakristaayo tube nitukwatana omu bwombeka batwombekera nitwe tubombekera bana batwisa tubatwera twana tutwisa batutwera konka kiresere kugira ngo ogwo mwanya gwarga hagati y'ogwo mwanya gwarga hagati y'abantu aba bombi gwakwatwa gavumenti tuza kuterera kandi gwaguma guri y'omwanya kugira ngo nabwo tutugarukana nabo kandi nabo tubaragarukana n'itwe. Abakristaayo abakushomera aha kanisa egi hariho abitugambireho nabo abatari kwikirizana n'omwahuro waabo ekyakozire eky'okwihaho ekishayi ekibaire nikireeta okukwatanisa omu kyanga eki. Hati ekanisa egi kubahiza akaba hariho omusiramu bamweta Sarumu yija yatwihaho yagenda yatwereza itaka eri ha kanisa hataha muruga hagati y'abantu muze omu mwanya ogu mwe niho mwata ekanisa habwokuba tiine omwanya ogu oguvunana ekanisa twagitaho kutwagitaireho bija bataho ishomero kuba ritaireho yakwatana n'ekanisa. Twine ekishayi kyaitu aha nituzaniraho tweta temuziraga heeru twiza tuzana nazo aha hatariho rwari sitiine ensonga yoona sitakumanya ngu ekishayi ngu n'ekyekanisa itwe tukumanya ngu ekishayi n'ekya gavumenti naye kutube turyaho omu bwire bukye twari ekanisa yatahamu n'ebomba yatandika kufuuhirira ngu ekishayi n'ekyayo nenda kukitwara kuza kukihingamu n'okukikozesa porojekiti zaayo tugiye kukyondooza abantu abakuru batugira ngu ekishayi n'ekya ngu bakakihamba gavumenti yobote ngu ekija yakihamba yakitwara yakihereza ishomero n'abantu kumamba kikozesa nk'ekya community. N'abebembezi abitugambireho nabo aha nshonga egi ebi nibyo batugambire. Bakiza bakatwetaho abantu bakaburabura bakiza bakagaruka bakatwetaho gundi umurundi porogaramu Reveranda nuwo yagire sub county chief kutwabi bakaba batense tubugangana kishayi ekyo kutwabe ntuza kwiziza oberyo kutwakiriho twayeta aba Church of Uganda bayanga kwiza itwe twahikaho twenka so sub county chief yasara mungu twize tugaruke erindi izoba kandi yaragira ngo atagire cyagaruka kukorwamo mu kishayi omu kutwabire turyaho abekanisa bo biza batinde byina tukasanga nyonshira muto omyaka ogecyayi kakisangaho then twasanga ngo government yobwire bure bwa UPC ikakiha abantu yakira society ngo kitembure zaniremo kandi student korera mu tuzaniramo. Omwahuro barukwetombuitira twagamba nawe hasimu owagira ngu nakoresa itaka rye kandi yatutenesereza ngu n'amakuru tutagakora. Hati abanyamakuru aba bonyine ni utinyire hinkumanyana nabo ikikumanyisa ngo bo bariyo mu katemba kwenda kushishanya we nico nakugambira ati wono ujya gukora amakuru gukumbera iwo wagakora tiwo ndije kubuza kashi nico nakutereresa wanje kubuze abatatu kibagamba n'amazima itarwa obatahiri itakare kishayi cyabo harwa hinkumanya niwe kine hinkumanyana n'aba bantu
yora akora utata mu izina ryanjye nyabo utakata mu izina ryanjye utakata ikishane cyanjye utata mu kanisa kashi nanda tire mu kanisa nanda tire mu izina ryanjye store waje wa kwa store yakweta ariyo ugirgemo kare ekishayi eki nekigamba kuba kyabirenkeje n'usubwa abantu bona okuretaho enkoragana na munonga hagati y'amadini gombi kandi hona n'ombwire bw'akaruru ekishayi kitwire nikikora nka polling station Gashakwa Juliet Charles Sima.